Biyag ken katawa. Umuna nga paset. Ket ita! Adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No di mo kayat ti mauyaw, san kamet nga rod nga aguy-uyaw. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Anya, mapan ka ijay ili akas na ti kawas mo? Ne, apay aya. Anya ti madi iti suot ko. Sukatam day ta t-shirt mo. Nagado ti t-shirt mo ijay aginat gatang ko. Day takit din nagdaan ti kayat mo nga usaran. Unay kitin ni bakit kun aya. Komportable ak nga rod iti daytoy a t-shirt ko. Tadang iti ginatgatang mo, babasiten. Tamo mat, limok magak. Ingka sukatan. Anya langan nga iti ibagadag iti kaaruba. No makita daday ta suot mo. Panunutem tumat ngamin ti ibaga ti sabalay. Uyawin da ka. Apay, kayat mo ti mo uyaw. Day takot ti aramid mo, bakit? Isu amabutang ka amauyaw. Nauyaw ka ngamin unay. Lakay, sikapay lang ti makipalengke inton bigat tamakimiting ak ija eskwilaan da junior. Ay, wen gaya man niya. At dagayang PTE meeting inton bigat. Win nga rod, naskan nga umatendarak. Sige, ilistam nga roden dagiti gatangak inton bigat. Wen, ited ko kan ka inton madamdama. Kan dimulplipatan je basket, wenno eco bag apang ikabilam kadagiti gatangem taimbawal dan ijay palengke ti plastic. Ay, wen, isu ti may dain waragawag itay. Wen, dakkel jay basket nakasabit ijay kusina. Di mo liplipatan day jay lakay. Wano, eco bag, ti alam. Asukar, check. Asin, check. Bawang, check. Anya pa yung ata, tijak nagatang. Sibuyas. Okay, sibuyas. Ne, pare nanding. Nakipalpalingki ka na. Ay, wen, Mari Wilma. Baunak ni Kumarem. Nagdakkel pa hiday ta basket mo. Wen, isuti nang ikarga kadagi tigilat gatang ko. Apay Mare, anya ti nakakatkatawa. Saan abagay iti lalakay iti makipalingkay? Saan ayamat? Ad-addan asaan abagay ti lalakay ti agawit iti kasta kadakkel a basket. Jak amwa ka babain gayam itan kada kami alalaki ti agawit iti basket. Kan gumatang ka man mo't iti chinilas mo. Abot mo't day tagdua a chinilas mo. Ayuin gaya man niya. Away, tumagasak di ta paggatangan iti chinilas Mare. Tapno di nak uyaway. Nay, si kamot day tamasabat ko, Brenda. Nakitsinda ka? Wan, manang Wilma. Ay na, imay ka dito'y palingkay, akas dati kawas mo. Rut-rut matakawas mo. Anya po ma? Di ka mabaeng? Awan ka pa ina. Tawan dapos nga aramida. Sige, tainak pa'y gumatang itibangos asidaan mi. Tagsigangak. Sige, ditakan. Na, Talaga nga uyang ni Manang Wilma. Kunang batlan no asino abaknang. Rot-rot, ikawas ko. Yan sa anak akas kankwana nga uyaw. Sa anak a komportable iti t-shirt nga intad mo kanyak. Nakililit. Ay, madlaw pa'y dito dakkalatyan ko. nay, agreklamo ka kitneng. Kano bagay mo day ta-fitted. Di ka man. Amok akinat katawan dagdag iti nakakita kanya kay Jailay. Asino, tinangkat katawakan ka, ha? Basta, aduda. Kunak tumat ngamin kan ka, nga isuot ko no anya ti komportable kanyak. Uyawan da ka nga road. Si kalaang mo tinauyaw dito lugar tayo. Ay, agtal na ka man dita. Tila uyawam. Day tala agoy uyaw ti araramidam. Si ka tinapili at PTA president? Ay, won.
Siyak mo timbutos dagiti parents. Kabaalam ti agbalin a PTA president? Ay kat sursurwak mare. Ay sus, narigat ti agbalin a PTA president. Masapul analaing ka. Eh, kayat mo asawan. Sa anak analaeng. Ay namaray amamukan, ta nagka-eskwelaan ta idi grade 1 ta, aging ga iti grade 6. Kat puro 75 ti kaduan agradom iday. Ay, sobra kamot nga aguyaw, maray. Ay sus maray, marigatan ka. Saan abasta-basta ti agbalin a PTA president? Ibagakan ka, masapul anangato ti IQ. Linaingan aya. Depende mo't iti diskarte day ta, maray. Tauray man no si ti addaan iti kangatuan iti IQ, numadimot ti ugalim. Ay, awan lata. Naa, tanagsao dyan na lang. Sige mga road. 4 times 4. Kita man no nalaing ka. Ay, mano nga agpaiso. 4 times 4. Na, kuna man no nalaing ka. 4 times 4 equals 16. Naglaka lang, agbilang ka pa lang. Unay kalakit din aya, maray. Daytoy man nga raw. Spelling man ti Mississippi. Mississippi. Kwa. Ay, sus! Naglaka, panunutan pa lang. Inakman lagluton. Ay, sus, maray! Marigatan kang agbalin a PTA president. Nababangamin ti IQ. Makapasurong, makaparurog, makapahigh blood. Ay, agtal na ka man dita. Madama kang agbasbasa iti newspaper. Diyak makakonsentrate. Dumayamudum ka. Marurudak nga rood. Numarurod ka, rumwar ka. Agbasbasa ka, kunam. Katuan. Makita mat. Magayam ti agbasa. Ay unay kan bakit? Dayta katimadikan ka. Tapanag ko nam, si kalaang tinalaeng. Siya kumatirumbeng agbalin a PTA president iti eskwelaan. Ngamday jakit din awini, ti pinili dagiti parents. Ipapilit mo nga agbalin ka a PTA president? Kat saan ka matanapan na kimiting? Awan ka ijay, kasano kumapilyenda ka? Kasano, di da mangamin imbagang agpili da iti agbalin a PTA president. No imbagada kuma, o di napanak adagos. Dahi tapay ti maysa. Ti PTA president, always present, no kasta nga damiting. Siga, uray numamin ano da kaasuratan, saan mo akayat ti mapan? Ita, makapungtot ka, ta saan asika tinapili a PTA president? Oho, anya ngay mo ti amuday di awini. Apay kumaatagibas sitam ti kabalan na. Una, taamok nga adayo analalaingak ng iso. No adayo analalaing ka, apay nga rod aday talagoy uyaw ti aramidam. Kayat mo ti maturog dito'y salas inton rabi kayat now. Day takat ti madi nga ugalim. Day to'y tilaglagay pa ma. No saan mo akayat ti mauyaw, saan ka mat nga rod nga agoy uyaw. Rumwarak manlangan. Si kagayam ita ti PTA president, iti eskwelaan, bakit? Wan lakay, siyak mo't ti pinili dagiti parents. Kasano asaan da ka apilyan, kat perfect attendance ka, no kasta nga da paayab da a meeting. Ay katrumbang laeng Tunggal adda activity dagiti parents, adda kalatta. Wan tanakababain mo't no sa anak amapan. Sana kas kadagiti dadduma naganak dita, aman manuda a makimiting. Jakla kayat ja imbaga ni Wilma. Asaan kano arumbeng nga agbalinak a PTA president? Patpat yung tumat na dya tao. Ket no idi nasabat ko iti palingke. Permit ti pananguyaw na kanyak. Inuyaw na ka? Wen, saan ko kano abagay ti agawit iti basket? Kan abot pa'y kano ti chinilas kaw. Ay,
Kita man lang agpaiso ti ugali dayjay Amari Wilma. Iso aging mata nga ko na, iti chinilas ko adi na oras. Gusto mo't kit di Taging matang kan iti tsinelas mo. Ay, nungay nga tadamot manguyaw kan kwa na. Huwin nga, Rod. At damat ko mamakaiturid, manguyaw kan kwa na. Takitahin tayo man, wanya ti aramidan na. Si bugak man dagiti masetas ko. Taamangan lumakita ni Wilma. Kat uyawin nanto into lumabas diti paraangan me. Kumari Winnie! Ay! Sino daw ito nakapudpudaw? Ila! Nakapimpintas mo mas asidang. Na, baklan samay. Ay! Ha? Ricky! Pare Ricky! Sika ka di daytan? Ay, anya matan tariki. Rika itan tinagan ko. Anya? Nagbalin kan Arika? Ay na, nagapuak ijay Thailand. Napanak nagpapintas. Aya! Isumot lagayam anak kapudpudaw kan nakasiksiksikan. Ay na, nagbasit mo't kanday ta sikat mo. Basbasit ngam ti sikat ko. Ay na, umunagtakit din di tabalay yun. Tapno makabag-istorya ta analain. Ay, wes ko kaya ti mainitan. O sige. Ay narika, talaga asaan ka anabigbig. Saan ka mo't akasta, ide? Ket, manungay mat ngamin atawan ko iji abroad. Nasurok sa mat alima atawan mon ijay. Nagtrabaho ak pa iji parlor iji Hong Kong anya. Ay na, jakla impagarup nga agawid kan agbaliw tilangam. Ay girl, ayan nan nga iji gayem mo analay nga aguyaw idi. Ay, si Bibiyag pay? Ni Kumari Wilma? Ay na, adapay ay sa bali analaing nga aguyaw dito yung lugar tayo. Kat no isulaang mo? Ay kat, ada ija balayda. Kitaam nakatanaw manen iti ayan titawa da. Ha? Takada lumabas iti balayda, uyawon na. Ay na, isulat tagaya mo ti aramid na niya. Wen apay, inuy uyaw na kamat ide. Ay, grabe To the max, ti panang uyaw na kanyak ididay dya ababaita. Ay, anya nga iti inuyaw na kan ka. Kat, ti kulor ko kanu bardangi sita kanuunay, ajak bagay ti agbalin abaklita. Kat, pimu daw kamat itan. Ipakitakan kuan api mo daw akon. Padasak man met ti aguyaw ita. Uyawom ni Wilma. Uyawak met ata inuy uyaw nak idi. Ipariknak met ken kuan na, no kasakit ti mauyaw. O sige mare, mapanakon. Ay, sa dinungay ti papanam. Agrampaak di tasangwanan ti balayda. Ipakitak man ti kinapintas ko, ken uyawak man met. Lakay! Lakay! Umay ka dito'y! Darasam! Adamor uram. Uram mo't asasaw. Oy, kita umday magmag na anak abistida. Wow! Nagsiksi na magna. Ay na, talaga asiksi. Ay na. Na, Ay. tauray laki malyaw. Nangagnan samot ti panang paswit mo kankwana. Ay na, nagpintasan bagat. Awan mo ti amok akas takapintas dito lugar tayo. Naggapunsamot di tabalay dawin Amangan ukabsat ni Winnie dayta. Kabsat na. Kasano kumamit ang maaddaan iti kasta kapudaw kan kapintas akabsat ni Winnie. Kat naglaad mo't na babae. Rugyam man ang ti aguyaw. Na, tairan-rantanan samot ti lumabas dito'y balay. Nay, bakit? Agpat-patsyarming samat kanyak. Anay ko! Tilapayag ko bakit? Ibatamot na! Anay ko, nagsakit! Oh, pare,
Asino ti tantanawan? Jay man nagpintas kang nagpudaw a chicks, alimabas itay dito'y balay. Ah, Barang lumabas manen. Di ka di nakabistida iti atid dog. Nga orela itay tayap ti angin ti bestida na. Wen, jay sabong-sabungan tibistida na. Apay, di mo mabigbig no asino day jay. Eh, saan na pare? Apay, amamaw. Ket no ni Ricky day jay. Ah, ni Ricky. Jay mekaniko ide. Wan, sinukatan ng tinagan na ita. Nagbalinan arika. Na. Kat no permitingisit na ide. Nagngir-ngir ako tibok na. Ita, sa balain. Ay, ni Ricky matgayam. Sabay padpadaanak. Baklamat gayam jay luko. Mare, apay, asino jay babae ang nakabistida? Ako namlano asino alumabas-labas ijay balay me? Ay, nakitam ni Rika, Mare. Rika, sa dino ti balay dayta, tamapan ko man ipungot-pungot. Ne, apay, ano na kaaya? Iranranta na ti lumabas ijay balay me, tapat pa charmingan na nila kay ko. Ah, oh, ni, aday ta, sumunga din ni Rika. Ay na, sabali man ang tibistida na. Sabong-sabungan ang nalabaga. Ay, una yan ang nagpudaw ni Rika. Makangag ka ita kanya. Hala! Good morning, Kumari Winnie. Ay, good morning, Rika. Ne, apay ngay, isulaang matikinablaawam. Ay na! Saan ka akaraman iti kablaw ko? Nakauyaw kan tumat? Saan ka apod no a babae? Di na akong mabigbig. Ay! Kumari Winnie! Yam amunak man. Wan, Mari Rika. Mari Wilma, iso ni Pari Ricky. Ricky, idi ko na. Tapno na lawag. Wan. Ha? Ni Ricky, anak ka ngir-ngir-ngir asirani ko? Si Kadaytan? Ay, makitam day ta nga ugalim. Kimarkaron sapay ket panaguy-uyaw mo itan. Ay, awan nga minti makaiturad amang dilaw iti kasta nga ugali na Maririka. Pues, ada akon. Siyak ni Ricky, ngemrika itan. Ti kapipintasan a balasang agbibiyag ita dito'y lugar tayo. Sana pa yan alpas. Bayam nga agsawak pay. Adu pa'y tituloy ti ibaga. Iso ka na pimuskol, di tanangisit abibig mo. Tanakaw-uyaw ka. Anya? Naglaing ka nga aguyaw. Saan kamot nga rod anapintas? We! Ay, uston. Ani, agsanitan. Hey! Kasta akmat idi inuy-uyaw na. Urayak na nagrungrungaab. Diyak pa'y nakaturturog idi ah. Idarom ka! Di ka darom. Ipabarangay ka! Okay. Ay na, amumati ka adwan ti ugali. Sige ah. Agi pa barangay ka. Ibarangay na. Tauyawan ka di sangwanan ni Kapitan. Oh. Lakay! Agsangsangit aklang arudan, di nakpila talyawan. Madamaak nga ron nga agsilsil paun. Inuyaw nak ni Ricky. Nakita nga rod, anabayag kayo ang nagsasarita, di ta igit ti kalsada kadawin eh. Ani aya ti nagsasaritaan nyo, tape ang nagawit kang agsangsangit. Inuyaw nak nga road. Day takit. Nauyaw kan tumot nga main. Ibagam man ti pudno kanyak ita. Ani apod no? Pudno aya na puskol kung nangisit dagiti bibig ko. Kita anak man no. Ah. Katuan mat. Nagpuskula talaga day tabibig mo. May sakamat nguyaw. No saan mo akayat ti mauyaw? Saan ka matngarod nga agoy-uyaw? Kunak manan kan ka. Oh, anyang ay, nasakit ti mauyaw. Tarumak! Agdarom. Kastala ti biyag, bakit? Agpanunot ka itinasayaat nga ibagam iti pada matao. Tapno nasayaat tumat, ti ibagadakan ka.
maikadua nga paset. Napanan ka di manan ni Tensyaw. Mabalinan nga irwari dyan nasip ngat a kwartaw, ti may sabur na'y abase. Ibalas tayo kuman iti basbasit agalon, kan bote. Taos taw no adda umay agurdar, kan gumatang. Ay, no iso manen ti kadwam amang irwar iti basay. Sigurado manen ang mabartag. Kapilitan nga iso ti kadwak. Di ka mat nga rod makabagkat. Ay, inakla ayaban ti kaaruba. Tatagdanan ang mangirwar iti basay. Ingka nga ruden Awan nga minan ti karga ti burnay nga adda dito irwar. Minak nga rudan. Ang mga no sumangpot ni Dinsyaw. Kat ipaturay naman ang tidina ammo ti laod kandaya. Ay, alang araw. Ibaganan tumanan, aramanan na. Iso nga rod, nga imbaga. Asaan nga iso ti kadwam ang mangirwar. Nay, manang, nakaumay ka mat. Ada ka di ibagam. Ay, katuan di ko mabarom. Ni tunay. Saan nga min ang mairwar nila kay di burnay ti basay? Ay, imbag ka na kayo Takanayon nga ada maaramid yu abase. Adalat ta ilaklako yo. Wen tapno saan ang masayang timulami nga unas. Ay, pagsayaatan na tinalaeng nga agaramid iti basay, babaen ni ti unas. Ayan nga rod ni tunay, ading kaw. Napanagarado mo itay. Dandani siguro itan, manang. Pakibaga nga rod, tao may to ijay balay, wag. Wan, manang. Napanam. Napan inayaban ni nanang mo ni tunay. Takaduan nak amang irwar iti may sa aburnay abasay. Adda ka di man mabali na base, tatang. Indak man nga rudra man no mayat mat lang ti panakatimplana. Na, kaano pa ama di ti timplak iti basay? Saan ka manan ako maod iti dakal at abaw? Samo inuman amain. Intakit din, tatang. Magagaran ako na makaraman iti base. Ay, saan ka manan nga agbartag? Tay damdamagak ti sung bataam. Naggapwam. Nagapo ako di balay danana zeni. Simangpot di balasang da nagpintas. Kahit apay kumano si Mangpat. Ada planom amang aram. Anya pa'y nga, tatang. Nagpintas sa talaga na di balasang. Ay, jak lapat dyan akayatan nakaday jay abalasang. Paggunaan nyo man, nagtairak man. Ado pala ti atiwag dita, ano kinataer ti pagsasarita. Tunay, apay anala daw ka mangput ita. Pinayaban na ka ti kaaruba, tatangdanan na ka amangirwar kano iti burnay ti basay. Di manggasak ngamin iti balay da Verna, nanang. Da, asino awer na? Diyan ngay anak ni Nana Marta, nanang. Nagpintas at talaga da jay abalasang. Awan. May saday dya akapintasan dito'y lugar tayo. Ay na, nakayawan ak unay kankwana, nanang. Eka, anya nga iti ipanakkel mo kankwana, anak ko. Mapaay ka laang ano armam. Ay, uwan nga rod, nanang. Nga muray no kasta, ipalapal kulat tati ayat ko kankwana. Barang maisalat. Saan ka matkit di nga upayon? Ang masigurado. Ado, ti agrayo kankwana. Di ta kayo, na mapanag di balay tinapintas sa sabsabungag na. Mapan ka, akas ta ti tsurap, nabartag ka. May ati kastutip no, may baga kami na kayat ko nga ibagay ti balasang. Ay, saan ka mapanakas ta ti tsuram, nabartag ka. Ay, sana mabawasan ti kinataer ko no na barte ka. May mayat ka di atam no, tumaraki ti tao no na partay. Napanlatan. Unay lakat ti laing na nga uminuman aya. Ay na, bakat. Awan ti babae ang mailawan iti anak mo. Nukas jay mat amamartag. Ay, wan nga rin Naglaing lakat nga uminuman. Isun sa ti ari-ari ti bartak di ti lugar tayaw.
Apay nga ka diti balay tinapinta sa balasang. Kano naglaan ka sa katunay. Ha? Sika, apay nga may ka dito yan nabartag? Apay kumano na barte ka. Lagayang minumak. Siya agad diya. Awan mo't burna iti basing erwar mo dito no umay ka. Di ka maawatan, Manong. Ah, Anya ti sasawom aburnay ti base. amom ating kawan na pintas. Dahil ti alaad ti tangtangdanan mi ang mangirwar iti base iti paktruyame. Ano ti base mi iti paktruyame? Adda pakturyayo iti base, Manong. Wen ating balasang. Dahil ti matatao ti babaunan mi iti kun nakapakturya. Adda gaya man pakturya ti base ditoy. Isa ano song batan na. Ikalaysa ka. Kat dahil ti alaad ti babaunan ta iti pakturya ti base. Ah, Unay tababa unana. Unak kay, kaya tinapinta sa balasang na lang. Nagragsak kita yung kasasarita. Orela, nagalak. ay, amangan ano adda inalakan na nga imbaga. Wano, si Kati inalakan na. Gapaw, iti kinangalaw ngaw mau, lukaw. At dakit din di dyan ito ni. Nagtura na mga ipakita, iti naglalaro pa na. Di mo ibagbaga na laad jay tao. Tanasingpat ka nagagat. Anya nga, iti pangabak kanyak na di alaad. Nagtairak no, may diligan ko na. Ay, saan kang agwiyaw kunak manain? Saan alaad ni tunay? Ay, amluyan nanto ti rupa na, nagkalaysa kami di simbaan. Here comes the bride, all dressed in white. Ay, di ka man nagtagtagay na patangat aldaw. Dinsyaw. Ay, nabangungot kan samay. Da kayo, ay, di kayo tumamamati ti bagbagak. Ikalaysak ko nagtumay. Kanayon ka anabartag. Adayamot kasta. Diyan siya nga ron. Eh, moya ti remedyo, no, saan ang agbartak na lang. Anya kumaday ta. Saan kayo nga garami ti base? Ay, dinsyaw. Di gusan kanto pa iti lamaw at danaw. No isardang ti agaramid. Anya nga ron ti ilakaw nga igatang kadag iti masapsapol dito'y balay. Anya ti igatang iti bagas alamutam. Iso lang mo ti remedyo, tapno saan ang agbartak ako na ninanang. Sa nagapaw ta darak. Isaw ti into na ram. Lukaw. Kita anak. Nabayaga ko nga agtimtimpla iti basay. Hanggang sa anak mat amamarta kakaskan ka. Kaya pa nasa niya matagbartak ka na ta. Naggahanas si ka. Uminom tamang iti. Ay, di nakmansurwan iti linulokaw. Awan ti rosas amay sagot ko kan ka, ading balasang. Anang, adda sabong ti katuday nga awit ko. No kayat mo ti agsida iti katuday. Imbag lang nga ilutom. Mga lakan tumanen, Manong Tony. Kay-kayat ko ti insalada akatuday. Yalaan kan tumanayin, ading. Adu ti mulak akatuday. Agpayso, Manong Tunay. Mabalin ti umaymat agpasyar iyay ayan ti kunam nga adu amula makatuday. Una ading kaw. No kayat mo, umay kadagasan intun bigat, tain tamangala. Adu pa'y timulak. Un Manong, umaynak nga rod dagasan na. Umayak mat agpuros iti sabong ti katuday. Nakitak mat ti balasang asab sa bungam. Kadwanan nito na nga agpurpuros iti sabong ti katuday. Magustuhan na timula ni Tony? Ay, mangipanak mamati ti produkto tayo abasay. Mapanak iti balay da. Inuman may karatatang na. Ay, ni kaditatang na ti armam. Tapno durugan na ti anak na amang sumpat kanya tatang. Ay, patsyamot akayat na kanitatang na. Kat mamartag ka mat. Ibagakken ko ana, akanayad kung may kaniti basay. Nulakat ta sungbatan nak ti anak na.
Apay ko mga itin mo alibre ti basay. Malugi ako na. Apay masakdula ang ti basay. Taing kasakduan nga itad. Tapno makamanugang kayo, tatang. Anya, matilaban kanyak na di ato ni. Siyak lakit iti song batan ni Verna, natairakit nga raw. Ay, mabiyag ayan ni Verna iti tarbaw. Mamartat kanto pa ay. Apay day tagalog ti basay. Asino ti akin order dita? Ited mo to kanyak ti bayan day tabase, ah. Isagot ko iti ama ni Verna dahito nanang. Ay, saan mo nga ipakita at kinalaing mo nga agbartak iti ar-armam? Ipakita nga damat produkto tayo. Saan lang nga dadya ato ni ti adda may pakpakita na produkto na. Ado launa iti 2 galon abasi nga ited mo. Basitan ti ilako kabasay. Madino ba sititin ko? Doa kaming uminom. Sakit uminom magtupay iti dalan nga agturong iti balay da. Maladi ta kayon. Ayan ka din ni tatang Marta, sagutak man iti basi. Anya? Sagutam ni tatang itibase? Oy, naimas na ti produkto mi abasi. No kayat mo raman amay. Sa anak amang inom iti ara? Saan mo apa inuman ni tatang ko? Tagsakit tumanan ti tiyan na. Ipanaw mo day tang arak? Ha? Apay nga siya. Kanayon nak nga uminom iti arak. Saan ba't nagsakit ti tiyan ka? Naimas ti basi ko nagtumay. Kanayon nak nga uminom. Naimas ken ka ah. Ngam nasanger kada kami asaan amang inom. Kastalaeng, ti makuna. Di ka nga umin-inom. May tapagkortaan na ti produkto mi amasing. Ti produkto ni Tony sabong lang ti katunay. Anya nga iti pakainaigan ni Manong Tonay. Apay anadakamat mo. Sumbatan nakidin tapno ikalaysakan. Kahit mo ka rin yagtaltalon no, ni Tony ti pakiasawaam. Ha? Makita kat napingat da Tony kandensyo nga agar-aram ken ka. Wan nga rod nanang, kanayon da nga may dito'y balay. Pilyam ko matirumbang alalakay, anak kaw. Jay saan ka nga agrigat itidin na ti lalaki ang mapilay. Nakapili ako na, no asino kadakwada nanang. Isunto tisong bata. Asino ka di kadakwada tisong bata manakaw. Jay kumaam muna at agtrabaho. Saan amang martag? Nataer nga agpaisaw. Ngam di na ka mapakan ti kinataer na. Jakmat kayat ti mamartag kan nangalaw-ngaw nanang. Nadulpot akitaan no kasya anabarta. Pudnot ako naman akaw. Awan maganap mo iti tao ang mamartag. Sapay nagsadot ka no iti balayda. Ipanakal ni Densyo at ang tangdanan da kano ni Tony nga agibagkat iti burnay ti base. Tanda ka di pa naggustom ka ni Dinsyo, aglaklako iti basay. Jak kayat ti tao ang mamartag. Kan ngalaw-ngaw no mabartag. No kasta, adda nga ron namnamakan ka, Verna. Nabayag ka matan basit nga agar-aram. Gibusak matan at irigrigat mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Sungbat akong ti idardarirag mo nga ayat. Wan ti sungbat ko kan ka, Tony. Pudno ka di, Verna? Oh, agi amanak. Nakaragrag sa kakunay, tanagunod kumutlangan ti ayat mo, Verna. Makitak ngamin. Katkas-kasin aw ti sabong ti katuday anadalos ti panagayat mo. No kayat mo, agkalay satan. Adda tarakan ko ababaw. Adda amat tin nakasagana ang urnong ko, para iti panagkalay sata. Nay, mayat mati sa sagawisiwam amasabad ka si kalaad. Ah? Uray laadak ako nam. Tanapasungbat ko tinapintas abalasang. Ikalay sa ako. Sino kumanapinta sa balasang asasaw mo? Agtagtagainip ka. Kukuha ko ni Verna. Iswa di ka pasalsaliti dalan ko. No di mo kaya't alipakan ka. No makita ka mapan ka pa ijay balayda.
Makitamtisaan mo pa'y anakit kita. Anya, napasungbat mo, tinapintas sa balasang? Saan ka kadi amang lukloko? Langak ka di timang luklukaw. Di na kayat timang nginom iti basay, anang alaw-ngaw no mabartag. Dayta timbaga na. Na. Apay akas kalaubing ang naagawan iti ay ayam. Kasalaw, sanga mo na niya nga birat agpilay. Ah. Diyan kitinlaan na para magkatlang timur na iti kayat na. Ay, kastala tibiyag ah. Gapaw, tadi na kano kayat ti mamartag ang alaw-ngaw. Kahit si kadayta. Salmagayam na itabasay. Diyan uminom. Parang makaasawa ak matantarang. Ay, rumbang lang ah. Laglagi pa tay pagsasaw ako nana. Liklikam tinalabas nga arak, tapno di kag balain amaag. Maikatlo nga paset. Asino di mawag kan katatang? Ni manang motonait. Adda kanu ilakad na papeles. Iso nga umyan dito'y balay. Ingka urayan di paradaan. Nasa pa pa'y mate? Na. Agkuskusilap manan ni bakat mau. Saan na nga minakayat arumwarak dito'y balay? Nukastoy aram mabiin. Mabit lang, takasaritak. Bakit? Sa dino manan ti papanam. Ay na, inalasabatan daman ang tunit ije paradaan. Tanay, umayda ka no umyan dito'y balay. Mabait ka na nga. Ay na, urayak asumang pweda ah. Tanay, basta nagluganan ta. Mabiit akong kunamay. Sa balin tumanan ti papanam. Kanya kalaki din ah. Ije paradaan laeng. Inakaw tanay, ang mga nusumang ije basta nagluganan ta. Bakit? Di pa ila agar kilay ti pagluganan na tricycle. Masapol pa ila ang mapansukunan. Pa-importante. Ayan mga tanay manang tunit dito. Nakasangkot nga ta. Donato! Ay! Hoy! Adak dito! Ay, simang pagkamagayaman. Hoy! Kat mo itay pa yung urayan ka. Ilugan ko nga rodan dita tricycle ko, dagiti kargam manang. Ay na, mabisinak si ka. Mapanta ko mapay agmerinda biin. Sana mabalin manang. Apay asan ang mabalin. Katsak mati agbayad. Agungat nga ron ni bakakaw. Di na kaya't nga agbayagak. Inurasan na. Ay, sus. Ano kasta? Pudno, jay ibagbaga da tatangken na ng kanyak nga ugali jay misis mo. Donato, apay ada tayo lang kada tatang timangan. Ayan ngay ni misis mo. Ay, Ah? saan na kaya ti sumangaw? Nukas nga da bisita dito'y balay. Managbabain pa ilaang kat manon atawon nga agasawa kayo. Uwan nga raw. 5 years maid. Mabain pa ilaang nga aging gaita. Ay, 5 years maid ngamjak man amo kang kuha na manang. Malala, mangan tayo kit dain. Mao din taw na. Yalaan ni Donato iti kanan na ije nga taw. Masapul pa ila ayalam iti kanon na. Isuti kaya na manang. Ay, amangan no saan na kayat na ito'y preto abangos asidaan na. Amangan no lechon manan tikid dawan na asidaan na. Pudno ka di, Donato. Kuha ngamin manang. Di na kaya tinalangsay. Ay, imbag kumamot no dakkel ti mabirbiro kam akas tricycle driver. Siya kun ti mangipan iji kusina da iti nanganak lakay. Uwan man, tanay. Kaya't ko ti maturog. Nas ka na masapa ka mapanagpasada inton bigat. Taal daw ti palingkin o bigat. Bakit? Lakay, Oh, lakay. oh. Ni manang mo, saan pa nakaturog? Ada iji kusina. Ay, una talagpasan na kano ti report na. Nagmayat di laptop na. Kumay agaham ti trabaho na. Di ka ba ilan na mati gumatang itikas di kangina laptop? Kaya't kumiti maadan iti kasta laptop. Anya? An mo kuma? Good, usarak ah. Usaran na iti trabaho na dayta. Sika ngay, anya ko matrabaho. Tinoda ka mula dito balay ngag malmalam. Basta,
Kayat ko magtikas di alaptap. Na? Igatangan nakmatang. Jak to pa'y makagatang iti baro a silpong ka. Kitam ta silpong ko na Nay, kitam ta silpong ka. Nagalutan iti lasti ka. Di ka lamaas siyang kanya mo. Sa bali man ti ipagatang mo. Ay, nagmayat dagyan dito'y baryo, tatang. Nagpresko ti angin. Isong araw, ano kayat mo ti makarelax? Umay ka dito'y lugar tayaw. Kan, ado pa'y tinaaramid ko a report ko. Tanaulimak dito'y. Ayun gayam, niipag ko nga'y. Nakariing ka din? Diyak amu Amaw, ti panagriring na. Alas 10. Alas 10? Anya nga'y tararamidan na itirabi eh. Agbuy-buy ay titibay. Imbes ko maatulungan na nila kay nang agbiro. Kasano matulungan na nila kay na. Ket amin akasapulan na. Masapul amayawat kan kuana. No adda dito'y balay nila kay na. Ultimo danaw nga inuman na. Ipayawat na. Kasimot jay kabsat ko no kasta. Ultimo sinilas na. Masapul nga yawat nila kay na. No agdigaws. Isakduan pa'y nila kay na. Lakay, umay ka, tada ipakitakin ka. Nyamanay. Basta umay ka. Oh, makitam day ta naka-charge a cellphone. Cellphone ni manang ko dayta. Di mo ko na. Kastiti kayat ko a cellphone. Maya pa'y mo di cellphone mo. Jak pa'y nalpas anahulugan. Itag pagatang ka man iti baraon. Kastoy nga ron ti kayat ko a cellphone. Ay, apaw. Nangina day taw, minday. Saan ta akabailan ti gumatang iti kastoy aklasit silpaon. Kentandaan naman day to'y. Di mo apalan dagiti addaan. Tadi mo met kabailan agastusan dagiti banag nga ingkap apalan. Tapay ngagsaibek ka di tamanay. Kunam iday sakbay anagdan nata. Nga ipay mo kanyak ti amin anamay. Gatangam amin na kayat kaw. Anya nga ita. Cellphone lang nga pagpagatang kaw. Di mo pa'y kaya tagatangan. Ulbaw! Donato, anya jay nangag ko. Ay, awan manang. Kaslagpukpukaw. Agong ungat samot ni Minday. Kaguranak manan na. Apay ngamin aya, anyat inaramid mo. Nakita na ti i-charge mo cellphone mo. Kaya inapalan naman na. Ipilit na nga igatanga kanumot itikas dya cellphone na manang. Ay, latest brand nga Minday dya a cellphone. Ang inted ti kumpanya mi day jay. Apay ti kunam, makagatangak mo't aya iti kasta kang ina cellphone. Ibagbaga nga ro day takan kwa na. Ang di na mo maawatan. Addan samot cellphone na. Adda. Isu nga raw, ti kang runak nga igatangan na. May lagayam. Ay na, parigaten na ka mo't iti kasta unay. No ararigan ko, jak pa'y makagatang iti t-shirt ka. Takayat ko agatangan amin na kaya na. Kat, kasano nga rod no saan mo akabailan? Uray ka tay laptop mo apalan naman manang. Anya? Ay, binulod ko lang, dayjay kanila kay ko. Manumanin nga daw, di nakasarsarita ni bagakaw. Ay, na yan, ading ko. Nagmadimagayam ti ugali jay na asawam. Ay ato ngamin kahit. So, kayat kung itid amin na kayat na. Ang na, talaga ajak kabalanan manang. Anyam, saan kayon sa mga nagkasar? Day tangarod ti kayat ko ngayurnungan. Kasanwa ngay makaurnong, no kas jay mo ti ugali na. Ay, Minday, rumwarak pa'y Adalamapan ko isubmit ijay ilay. Ay, manang, nagpintas mo tendetahan bag mo. Leather siguro day ta. I would. Regalo nila kay ko daytoy idi anniversary may. Maibagay lang unay dita sapatos mo. Ha? Daytoy sapatos ko. Ukay mo daytoy.
ginatang ko lang iti duwagasot. Sige, mapana ko na. Sige manang, aganad ka ah. Lakay! Donato! Umay ka man dito! Nabit lang. Dara sama ah. Apay man na ya? Kita jay bagkan sapatos ni manang mo. Apay? Kas jay ti kayat ko nga istel ti bagkan sapatos. Na, unay kan. Tilap apalam. Adun tinasken agatangam kanya, Donato. Jay laptop, cellphone, bagkan sapatos. Pangala nga itigatang ka. Oh, di siguro ay ayatan na niya. Nagkunamakang ka. An-anusan ka ayamay. No di ka ay ayatay. Noy ayatan na, gatangam amin na kayat ko. Minday. Tricycle driver lang. Di mapaspasadaak. Umanay lang nga igatang tayo iti kanan tayo. Oh, di ay ayatan, Donato. Saan apod mo day ta, Minday? Ay ayatan ka. Amom day ta. Ho! Di ta ka manlangan. Nay! Mangkita ak iti sa baling ayatan. Jay makagatang iti amin na kayat ko. Ay! Minday! Di mo arami din day ta. Minday! Nay, Donataw, isardeng mo day pa naging inom mo. Nakaadu ka na. Nasagay nga rin tinagam ka. Ay, sus, nagado di ta, babae. Nay, ay, Uncle, Ah. ada kayo magayam. Nay, anyat mapaspasama. Nagadumot abuti ti arak day ta inibusyaw. Naginom kayo ka di, Uncle? Ni Donataw, anawaek nga raw. Ay, apay aya. Anya kanot problema na? Sakit tinagam ka. Ay, apay kano ay, Uncle? Pinanawan ni Minday. Anya? Oy! Arak mambay. Ay, Nagsinong mat da itay. Kat tinangag ko nga imbaga ni Mindy ken kuana. Kat agbiro kanulangan iti sa bali alalaki. Akabala na agatangan amin na kayat na. anya? Kat, pimanaw nga rudan, Uncle? E di simbang pat ni Donato ang naggapo ang nagpasada. Awanan dito'y balay ni Minday. Dinagkat na amin na nagamit na. Set bagay. Una yan. Ay, Donato, maturog kan. Tainton mausawan kan. Agsari tataman itinalapat. Jakat di maturog. Ni Mindy tikat ka. Isute tak manang. Ay, kat di nakangarod kayatan. Oh! Uray mapanag ag-hold up. Tapno dala may gatang ko iti kaya na. Nga. Una yan ti kasta pa nagpampanunot. Apay, kayat mo am ay balod ka? Ay, agbalin ka dakas, gapo itikas di aklasit babae. Ay, agpanunot ka man mat, Donato. Ay! Nana Maring. Nay, dan sa sanga iliyaw. Huwag agpaisaw. Ay. Lanay, umay ka ditoy. Awan da nanang kantatang. Da kami pa'y lati ibipim. Umunag ka ah. Nasayatad da kayon, tata. Idinamisan ngamin katawan kayo. Nangato ti blood pressure yo ah. Ay, kasanumat nga main. Apektado ak iti mapaspasamak ka ni Donato nga anak ko. Ni Manong Donato? Taapay? Ay, pinanawan di ka din na na babae. Ay, kung naktumat ngamin na siya, kung tiranman na. Di naktumat ngamin kayat. Agang angaw ka kanday. Wano, seryoso ka. Angaw ko laeng, tata. Amukmot adidak kayat amanugang. Apay kid din asaan. Nasingpet ka, napintas ka, nagagat ka na anus ka. Kaya't ko no sikat ti agbalin amanugang ka. Agpakatawa kayo laeng, tata. Ala, ingkayon ton agpakita iti doktor. Tapno bumaba day ta blood pressure yo, tata. Ay, mabalin ka di nga umay naktumanan ibipe. Uray inal daw nga umay ka. Ay, Donato, bumangon ka ditan. Kaya ti bumangon. Kat, anya nga iti kayat mo nga aramidan iti biyag mo. Maturog ah.
Kasano nga iti panagpasadam? Diyak nagpasadan. Ay, masapol nga itulod na kami. Tamapang kami di ospital ka ni tatang. Ha? Mapan kayo di ospital? Wen, nangato kano ti BP na. Kunan nila ni amid wife. Ha? Masapol na ti doktor. Saan nga to, ide? Ay, kat na-stress gapukan ka. Kanya? Iso bumangon ka ditan. Tayin tayong iji ospital. Tanay, aldawan. Ni, ada ka magaham dito ospital, lanay. Wan manong, ada ngamin intulod mi a pasyente. Kat, kumusta nga ni tatang mo? Nakapila pa ilang, Ano sa nati agpila? Ado a talaga ti pasyente? Ay, lanay. Mabalin ka di manin nga agpila ak di tapusong. Pagkatkatawaan nakmat. Anya nakakatkatawa iti imbagak ka. Binasted nak to magamin ni day. Iso nagaremak iti sa balay. Angam, madi magam ti ugali ni Minday. Kaya't nakagatangak amin mga ibagana. Kasano saan ka bastadan ide kat agis iskwila ak pailaan? Saan akpay nakasagana ide ang makiasawa? Agpila ak manin ipalubos mo. Amamunak mo siguro. Tanamayagtan nga karuba. Ikan na kumamot itinamnama, lanay. Kanya man ang tonight. Itulod ka na dyan para daan. Wen agawid akon. Tanalpas matan ti aramidak ditoy. Ay, tatang, Ay, panawan na kami manan kan ni ading mau. sana bale, tatang. Umawag ak tumilaan. Awan mat sabali ang makadua dito'y balay. Dua kami lang kan ni Donataw. Umay ka nun ni lanay. Ay kat ibagam tauray inaldaw nga umay na bisitahan ni tatang. Kaya't kukuma. Anila ni ti maasawam Donataw. Aguray kayo, tatang. Madama pala ti panagaram ko kanilanay. Inton agsubli kami kanila kay ko. Kasarton. Anya ti makunam, tatang. Ay katuna. Paluk magagpay mat ajay tarakan ko ababoy. Taison to ti mapartay. Nagsaya atan. Kat, anya nga'y Donato, nalipata mo ni Minday. Nas kinalipatak Tadan nila ni akasukat na. Ay, kastala ti biyag, manang. Uri mapaay ka. Nasaysaya at jagur-uray kan ka sumarunaw. Ibaglakit day na. Tasaan mo ang nakatuluyan day jay aminde. Win nga rod. Ay, tano ni Mindy tinakatuluyam. Ay, jak laamon. Ay, manang, inta na. Dagasag pa'y nilanay. Taumay naman ang ibipi ni tatang. O sige. Tatang, inakun umisem kayo kadilat ta. Tainton agangay. Ay na. Mamanugang yon. Jay kayat yung agbalin. Amanugang. Maikapat nga paset. Bakit? Nakaturog ka din. Saan pa'y nga rod? Diyak matla makaturogan ka na 2:00 ni ti parbangon. Ay, 2:00 aya. 2:00, kakit-kita kitirilo. Madama ti pa nagbidbidyo kidagiti karo ba? At sino ti ko naman nag-birthday aya? Ni kanu bunjing. Aya, Ay, ano santana? Takakaiso na silibraran damot ti kasangay na. ay katuan na. Birthday lang deta. Malpas twinton bigat. Makaturog tan tumot lang nga nasaya at bakit? Nakaring ka. Ni. Sa dino di ayan gaw. Kada ka dito'y balay. Ay, kunak man no balay mi day tawi. Apay nalipata managsisat tayo. At nagkakanta tayo di rabi dito'y balay. Ay. Birthday gaya man niya paray. Di naktupay kinantaan iti happy birthday. Ay, saan aya? Wain, sa bali ti inararamid mo iti rabi. Kano nagsala-sala ka. Ay, aya. Ay,
Kunak ano kinantahan ka. Agam di ka madanagan, Pards. Tuloy ang ligaya. Kasano atuloy ang ligaya sa asawam? Nagkakanta tayo Kano makalawas ti rininta ak a video okay? Ay, agasam dat. Makalawas gayam. Uray nun alpasan ti birthday. Agkakanta tayo lata. Uy! Nagmayat man no kasta. Paray, mabalin ka din nga agawid akpay. Tapay mo Saan ka nga gawin din? Nagaduti na bati amakan. Uno karne. Mapanak mat agdigos Tanay, kalingling utak. Agpapada tayo nga dapower na. Ay? Maulaw dang iti umasidag kanyak no jak agdigos. Magtugaw ka kididitan ta ituloy tayo ti agkanta. Ay, sa bagay. Jak na ipapas tinagkanta idirabe. O sige, tira. Agkanta ta pare. Ayan mo bakit? Adda dito'y salas. Apay ayang. Ingka magumatang iti arak dita kantina. Arak manen. Apay, saan kayo anauma naging inom idirabi ay? Anya kalaki din na ya. Kakaiso na birthday. Apay saan ka anaragsak anadanon ko da ito nga edad ka. Anya nga arak ay atigatangag. Ay ko Gin na ingel Tapno naturod kami nga agkakanta ka dagiti ko kumpare. Naingal pa iti kayat mo. Ay na, sige ka din bakit? Lab na lab ka pa mo. Kumano silap ka. Ingkamutin sweetheart. Arak manan tigatangam. Wala na, inuman ka no dalakay ko. Ay, apay. Saan pa'y analpas ti birthday nila kay mo, Nalpasin idi kalman ngam ituloy dalat ta kano ti aginom. Ay, manungal daw ti panag-birthday na, Jakman amuna na. Agasem ngamin jay pinartina. May sa ababoy, nagdakal. Nagparti pa'y iti may sa akaldeng. Ay, agasem ngay dayta. Adda pa'y amanok anapartay. Na, isumot lagayam at tuloy-tuloy ti panagraragsak da. Mayat magidi tapno makalako ak iti arak. Ne. Agkakanta damanan. Wala na. Ay na, marengrengak no daduma. Ano sa ko na, basta makalako ak. Ay na pare, mabartek naman ang nukas to ilaing. Agasam da ito inuman tangarak ngay. Tapno daganas nga kanta. Ay, mo pare, naingak ako mansyon ka no adda arak. Uri siya ka. Day tamot tinadlaw ko kahit. Ay, ket irwar mo nga rudan adya pulutan tayo, pare bunjeng. Ipapapudot ko pa'y. Kan, di mo liplipatan dya sili Ay, ano sili? Kin dya napunot adigo. Uri agdigos kay titigaw. Kuno sa nga palanggana dyan sa ganak adigo. Nabambanog ka naggapoy di opisina, bakit? Asino kumatisaan anabannog? Sapay korang titurog ko idirabi Plano ko nga rin ti masapa maturog ita. Iso nga ro, daan nag-take out akon iti makan, tapno saan tan nga agluto. Hala, inak nga rudan isagana dagiti makan ni kusina tamang rabitan. Wen man, tagtugawak dito isalas. Iridip ko pa'y basit. Ayaban nakto into nakasaganan ti makan. Sige, agina na ka pa yung rodita. Ay, nasakit ti ulo. Gaputan na po yata nak. Mangag mo day, Jay, bakit? Ay, una yun, nagbidbidyo kidamanan. Apay, saan pa yan alpas aya ti birthday? Sige, tanga lang. Si Martin ka nagkanta. Parts. Ket agang sakpay mo pare. No kayat mo, ituloy mo ti panagkansyon ka. Ituloy mo latan. Apay nga siya. Agpaparaw ako. Agkanta mo lata. Ay, katun birthday mo gayam. Makalawas a birthday ko naman. Nagmayat nga ro ti birthday mo pare. Pitungal daw. Awan ina na paray. Diretso ko naman. Nini. Alam mo ti mikropono. Agkanta ka kiti. Ay, kwa pare. Mabalin nga agsalak lang ay.
Ah, sige, mabalin. Sige, pigsam nga ro dito kar. Tapno at daganas kong agsala. Nalpas da nagkakanta. Ita, agsasala da mamutin. Un nga rod. Saan dan samot din amalpas nga krarambak. Kasano nga makaturog da tao no kastoy. Alalakay, pasensyahan ta idan. Tada nga rod ag birthday. Sige, awa-awatin talatay dan. Malpas tumot siguro inton bigat ti pa nagrarambak da. Maturog tanto inton bigat ti Rabina. Sapay ko matawan ton mangag ta napig sa atukar. Ala, anusan tapay dagita karuma. Ay, nasaya at matagawid kan. Manong aldaw mo, di tabalay ni kumpare mabunjeng. Ay, huwag nga ro na. Mababain ako. Isong aghawid ako. Ay, manon nga aldaw day tabadaw. Di mo pa'y sinuksukatan. Isong nga ron nga agawid ak. Tamapanak agdigos kan agsukat. Imbaga, tanalagif mo pa'y mapanagdigos ka nagsukat. Ay, nana. Anya ka ditipit sa ita. Ay, Martes ita. Domingo, idinang rugi kayo anak kakanta di tabalay da bunjeng. Ay, nana. Ti kalendaryo yung ay. Dayto nay, nagdakkel ta kalendaryo. Kita amon ti pizza. Akin si gayam ita, nana. No adda trabaho, aldaw ti panagsusweldo ita. Ay, nana. Ay, birthday ita. Birthday? Wayne, basta akin say, birthday. Na, Ay, agawidak pa'y nana. Agawidak. Ngam agsumliak to inton madamdama. Gumatangak iti arak dito'y kantinam. ay unay lakit day. Nagadaon ti ag-birthday iti daytoy abulan. Hay, ang birthday kayo! Saan nyo nga amo nga urnusan tinaginuman nyo? Datao pa'y lagayam ti mapatudon amang urnaws. Ha? Saan kayo nga birthday inton sa maruno, ha? Nay, saksama ti paspasagidam, bakit? Di ka pa'y ngamin mangrik na. Pare Bunjeng! Oh, pare! Apa nagsubli ka? Pare! Aginom ta. Ay, una! Aginom kayo nga nan. Ay, hindi ka mamato managari dita, bakit? Ay, amon pare. Nalagip ko a birthday gayam itang aldaw. Birthday! Wayne! Iswan na nga lak iti arak nga inuman ta. Ay, tuloy ang ligaya, ano kasta? Lumabasak pa'y dito'y kantinam. Ay, sige ma'am. Ay, nagsapa ka man nga agawid ita. Ay, umayak maturog. Manon arabi anapuyatanak. Ay, apay ngay anapuyatan ka ma'am. Kano mano arabi ang nagkakanta kan nagsasala da di tabalay da bonjing. Ay, wan ma'am. Ta-birthday na nga main. Maawatan biday ta. Barang makaturog kamin ita tanalpasan ti birthday. Nalpasan ko na ma'am. Ay, saan pa yan nalpas? Ha? At damanin ag birthday. Ay, jay barkada ni Bunjing ma'am. Ikakanumat ti birthday na. Anya. Ay, mangmangag ko ka. Tuloy ang ligaya ka, no? Bunjing! Bunjing! Apo, apay nga manayab kami dita. Yung kaka maturugin. Diyan nga rod makaturaw. Nagpigsa day tatukar. Kakanta kami nga ron. Pakapsutam day ta volume na. Tani, nakababain ka dagiti kaaruba. Anya ganas na yung video kay no nakapsot mo. Kababain nga rod kada sirken, ma'am. Ay naman nakaawat da. Mano arabi kayon nga kakanta? Man nakaawat da nga ron. Professional da kita. Saan da nga amuti agungay? Pare. Abay, pare. Nakapsot pa ng kansyon mo Ay, nakapsot pa lagayam day jay. Pigsa ama. Ay, kaya't mo asawan. Ipok-kaw-kaw. Una, tapno manggagdagiti amin nakaaruba. Kaya't mo asawan. Ringan ta amin ida.
Saan tayo dapat tulugan? Ah, ay. Mayat a plano, pare. Ni, hapay abimahon ka matan lakay. Gapota man nun arabi ajak nakaturturog. Amumat, ano kastoy akurang ak ititurog, napudot ti ulok. Oray siyak. Dahita mo tinadlaw ko dito bagik. Ngumis-ngisit ang tiaglawlaw dagiti matak. Imbag kanyak ta makapag-make upak. Kat saan unay amadlaw ti ay bagkaw. Nagpaot kit din day ta birthday party aya. Makalawas da ka no. Madinday toy. Saanen ang mabalinti kastoy? Ni, sa dino ti papanam. Inakbirukan ti place ko. Anuam ti place? Even though you ain't got money, Sige, pare Bunjing. I'm so... Tira! At kanta ka! Nay, Anyat na pasama ka na brown out! Ay, anya matain. Jak final pass di kan kanta, nag-brown outain. How? At damot silaw di tagaro ba? Ah, Dito'y balayo lang ti brown out. Napurog tan bakit. Naulima kan ti aglawlaw. Maamwanda asi ka tinang putid iti linya ti kuryente da. Makamuditan. Basta makainanata ita arabi. Sa bagay mo't kit di sino tinangputan iti kuryente? Hey! Agtal na ka man. Di ka lang mabain. Pukaw ka la, pukaw. Kat basol mo no apay a pinutod dati kuryente dito balay. Anya? Pakabasulan ka di itan ti ag-birthday? Agkakanta kami lang kadagiti ko kumpare. Adaman lay bagakan ka, Bunjing. Kat dumngag ka na imbag. Anya day ta? Respetaram dagiti karupam. Di ka mamerhuisyo. Tapno sumayaatan ti panaglalangan. Kat saan da kanto aguraan. Iti sabali abangir. Respeto ti kasapulan. Tapno ti gura. Maliklikan. Napagurak ay dagiti karuba. Kat, anyangay. Damagampay la dayta. Ay, kababain ka da sirkan mamkunakmatkan ka. Kasta latibiyag mo ta? Ano? Iso ano kasta? Isardengin natin panagkankanta. Apay, awanan ti ag-birthday? Awanan na, nalpasan. Ay, awanan. Saan na magatang dagito'y lakok nga arak? Ay, nanana, aglako kayo laangan iti makan. Saan nga arak? Ay, arak nga rod ti mabilay. Pero huwisyo day tang arak. Kahit, papanam nga rodan nga ay. Mapan ko man ibaga ijay electrician nga ikonekdan di kuryente mi anaputod idirabe. Pinutod tinakaunget akaaruba, nana. Ala, sapay la kuma. Tawan nga rodan ti madisturbaw akaaroba. Maikalima nga paset! Apay ka daya kanayon ka maladaw asumangpet barawk. Apay ka di Lola. Alangan nga anak di kayo balay amang bantay karagiti katulong. Madiday ta, apok. Sana nasayat nga grabrabi ka di tawalwalang. Kakaduak man dagiti barkadak. New generation itan. Kahit, no adada ka sa mapasamakan ka. Karaman kadilatan iti kunkunam a new generation. Awan madi ang mapasamak kanya, tasana kun nga ubing, Lola. Ay, sapay kumabarawk. Makapadanag, nurabiin kat awan kapaylaan. Tsak mabagbagaan asumangpit masapa ti anak mo, Olga. Dakalan ti apo ko yun, nanang. Awan lat di yung pagdandanagan. Ngam delikado ti anak mo. Kasanaw, no adamang dangran ken kwa na di tarwar. Ay, danag yun aya. Maturog kayo kitday, no madanon ti rabi Saan yun nga urayon? Makapadanag nga main. No nga dadakis ang napasamak ken kwa na. Maturog kayo kitday. Amangan no agsakit kayo.
Jakman, amaw ka na kayo? Sa baling aminan ita, nanang. Saanen, akas idiugma. Awan pa'y laang mat ni Lando. Napanda ka dagiti kapatada na at imulong ka dagiti ubing ijay pagadalan. Anya ka no ti aramiden da. Tumulong ka nung agtarimaan iti rangtay nga agturong ijay pagadalan. Imbag lakid din ta nagagat kan managtulong ti anak ko. Day tamat ti pagyamanan tayo iti apo. Awan parikot kan kwa na. Uray na babalang ti ited da akas tang danda ngagtrabaho. Takas latulong dan ti daddo maabannog da. Awan nga rod. Angam, napan amin akaarubang agtutubo. Ngam ni boy, saan mo tanapan? Sigud mat asan ama nagtulong da ya tao. Nangato ti pagkitkitaan na iti bagbagi na. Tabak nang da. Ano sam ka ditag trabaho ijirang tay? Idin to ta nagbas iti tedda atangdan? Tulong min dito'y barangay tayo, ti panagtrabaho mi, manong. Loklokon nyo lang ti bagbagi. Naitakat ang trabaho nga nagbas iti tangdan. Awampay ka nung amin ti pundo, manong. Nuurayan pa iti aggapo iti ngataw, mabayag, manong. Kasi moddagit estudyante amang likaw pa ijay bantay, taadayaw. Bukod damot na naparikot da ita. Ha? Kasapulan damat nga rod ti tulong tayo, manong. Naitakat libre ti bannog kaon. Ngam kasanungay kat mamirmiraot kamot ngamin. Ano samlat na? Ha? Ti importante, kat makatulong kami, manong. Di ka no Lando, tinagida ulo iti panagtrabaho dagiti agtutubo iti rangtay. Anya kumangay no iso? Mamirmiraot mo na dya tao. Awan sa bali ang maipakita na agapwanan na. Saan ka day? Agapuanan na dagiti may tultulong na kadagiti pada na nga agtutubaw? No mamirmiraot ti tao, saan abigbigan ti tao ti maaramidan na? Malipatan dan tumot lang. Apay malipatan da ako nam. Sana nakalalagip ti apelyido ken naganda ta pobreda. Mangnamnama ka? Analat-latak tinagan mau? Tabak ng ti pamilya tayaw, kasta ka day. Papanamanan ka rabiin. Saan ko nga mo no sa dino ti pangiturungan ti sa kami kadagiti kakadwak lo na? Kasano nga amumi ti papanam? No saan mo't amasnop ti papanam? Apay kami na masapol ang maamuan nyo. Apay, no ada papanan may, di ka kadiagdanag, no saan mo nga amot yayan may? Saan kayo mo't nga ubing tapno sa pulan kayo pa'y? Amoy mo ti pagawidan nyo. Na, unay ka na tao. Awan sa mabibiyang mau, no anya ti mapasabak iti kabalay mau. Anda aya mo't tao akayat na ti may sagmak. Kasta kayo mo't siguro. Saan nyo akayat ti may sagmak? Iso nga awan pagdanagan nyo. Nagapo, manong. Saan mo't adiretso ti pannagnam? Nagapuak man di ayan ti ragragsak. Saan ka di langit na jay, ha? Sika, nagapo man. Ije ka di ayan ti tuok. Ha? Napanak timulong anak itriplanteng, manong. Paiso, pala di ko ijay tuok. Tanapan ka nagkalimpudutan. Pagsayaatan ti kaaduan tinapanak, manong. Agkalbong aminan ti turod. Gaputa ugingan damot ti kay kayaw. Kasanon no agbagyaw? Parikot mo ayan, nagbagyo. Agyanak lang iti unag ti balay mi, awan probleman. Ta konkreto ti balay mi. Sana ka man anaw. Madimat, no di ka makibiyang iti pagkarigatan ti pada a tao, manaw. Pudno nga tati damag, anaggulo ka no ti kakadwa ni Boy, di ta kabangibang a barangay. Day tamat agwarwara sa damag manang. Karaman ka no ni Boy, anak igulo. Gapo ka no sa laang iti basketball. Agbabasketball da ka no. Adda ka no pustada. Hindi ko an apamot tayo. Nagrarambul da ka nun.
Ririn sa mata ka na yun ti sarsarakan day jay aboy. Intukat no adda pa kabasulan na. Bayadan mo ti inana. Isuket anarwam di tao. Kaslawan kabuteng na. Ipanakkel na ti kwartada. Banag apakadadailan mo tinagan ti pamilyada. Pagmagaman ti anak mo, barang sikat ti denggan na. Nakigulo man na, hindi ta kabang-ibang abarangay. Saan lakit di anadangran ti anak ko, nanang? No dagreklamo, agtal nada no pakitaam ida iti kwarta. Kasanaw, no iso ti mapuruan. Mabayadan ka di pay. Sungaro da pinagadal ko iti taekwondo, tapno di da kaskarina ama parmek. Agbabawi kan to, no adamade ang mapagteng ti anak mo. Agpada kayo anatangkan ti ulo na. Ninanang mo, adayamot tao, analok ng ti ulo na. Addanto kanumot liga dagiti agtutubo ijay plaza. Wananang, adunto kanu ti umay adayo. Aggapo da iti agduduma a barangay. Anya ka di nga ay ayam tinakainayunam, anak. Basketball, nanang. No saan ko mga agiddan ti contest ti basketball kan volleyball. Pakisalipak ko madwa. Mayat matday ta pagliwliwan yaw. May liklik kayo iti bisyaw. Isu nga rod aginuyugoy ko dagiti padak nga agtutubo. Tamakisalip damot iti sports. Barog. No awan matla ang araramiden da. Imbag ti kastan. Paglabasan ti oras da. Gamti mapanda agin inom dita. Mangurnong kamot iti kakadwam, tamakisalip kayo mat. Wan sang agpaisaw. Kadatim kanumat ti labanan. Sabali ti tim nilan daw. Nilang daw nga anak ti kakaase ang makitangtangdan? Wan mami. No aba kanumi ti tim da kami ti makilaban iti sabali a barangay. Mala, mangguyugoy ka nga rod kadagiti kakadwam. Kasla si ti agbalin at team leader da. Ikan ka iti kwarta nga aramatam. No adda kwarta, adulakit di ti maguyugoy ko ako madwa kanyak. Saan kat anilan daw ti pakikadwaan da? Mano kayo iti timyo? Sobra kami, ta ekstra ti dadduma. Isuda ti sumukat, nukas pangarigan at dasaan anasaya at amapasamak. Umay kanya kong tinaduma. Agay ayam tayo. No asino ti mga bak, iso ti sumango iti sabali a barangay. Tamagam ka dakwada, no asino ti mapankan ka manong. Sige, tanod da kayo amin. Umayak taawisak ti daduma nga umay iti buklag atim. Nagtutulagan mi, nga aginsayo kami iti alas 4. Umayak tumat nga rod. Mas sigurado nga ado ti umay kanya. Day, apay analiday ka itabarok. Adda ka di parikot? Aginsayo kami inton malam, ngam umay kano ni Manong Boy. Mangala iti player, angkel. Mangbukal mat ititim na, ti kayat masawan. Wan, angkel. Ngam umay kano mangala kadag iti kakadwak. Sika tinangin sayo kadakwada. Ita, umay na alaan ti daduma. At dakadag iti kakadwak no kayat dati mapankan ko ana, angkel. Manawan da ka nga ta, asigod anang guyugoy kadakwada. Imbaga nang adda kwarta nang igatang nakadag iti arwatan da kan kananda. Inton madanon ti pasalip. Idinto taawan kanya, angkel. Dayta ita ti parikot. Adda kwarta na, idinto taawan ken ka. Naganti timulaeng tilaban mo. Api ati na may barbarsak mo. Anya ti parikot mo. Nagiti mamirmiraot. Imbagak lang arudan asya kung ti gumatang iti arwatan mi amaki kontes. Kayat mo asawan, awan tinaguyugoy mo ititim mo. Nikat din lando nga awan kwarta na ti pinili da. Ay, awan amo dagita a players no kasta. Anya nga iti maalada ka nilando. Kaslada plan wam. Husto ka day ti atap ko. Masapula maabak ti tim nilan daw, lola. Diyak maawat adidak kayat atim leader da. Anya ko mati aramidam.
No anya man ti plan-planwam, saan mo nga ituloy? Apay kit dinasaan. No madama ti pasalip ti ayam. Agguluak tapno madisturbo ti pasalip. Ay saan mo nga ramidan, apok? Adalakit di ibaon da amang kita itilina ken kapya. Taado ti umay agbuya. Makitak mat na da pulis. Saan nga iti asidagdag iti pulis at ipangaramidak? Kan may sa, nalaingak mo iti taekwondo? Ano lakit di dagiti tanod nga umay? Saan laang a pulis? No tanod laeng. Ay, awan na tamo ko. May sala akong natumban ah. Ay, saan mo nga aramidan kunak? Saan aga po analaing kay ti taekwondo ako nam ket aramida mo ti kay kayat mau? Jaymat nagan nilang do tipok kaw na. Nagan ko kumatipok kaw na. May manugot na makikadwa ka niya. Agoray ka ma. Kunwari, madalapos ko di lalaki ang nakatakder ako namlan no asino. Kunwari, may galisa tapno madalapos ko ti lalaki. Di kan tumat ang lisi dita. Nay, saan mo't anagalis? Kan, awan mo't dadalapos mo? Agoray ka man takugtaran ka kastoy. Ay, ako muktar na! Siyak man man! Agtoy! Nana! Sarutan yun ni Manong Boy di ospital. Intaray di ospital. Apa nga impanday di ospital? Nangirugi iti gulo, Nana. Nalalaing iti taekwondo di kinurso na daan na. May salang akong tarkan kwa na. Natumba ni Manong Boy. Katay jay, naipakpak iti simento ti ulo na. Anya? Agbayad iti nangina tinanggog tari ti anak ko. Asino nga minday tao? Apay, di na amo no asino ti akin anak iti kinugtaran na. Anya ti kuna ti doktor. Ada ka nung basit adara iti utak na. Iso anak ko matos nanang. Ay na, imbagak nga may na di na patuloyin ti plano na manggulo. Mangtangdanak ko may tiagtistigo kontra iti lalaki. Ngamawan mo ti mayat amatangdanan nga agtistigo. Ipeteng tinagdamagak. Ani kanuboy tinangirugay. Asino nga min ayad ay dyan lalaki? Apay nga awan mayat nga agtistigo. Uray imbagak abayadak titaktak na. Anak tinangato nga opisyal. Nalaing kanumat iti karatay. Ay, awan nga rudan ah. Ado ti mangisakit ka nilando. Tanasingpet. Uray mamirmiraot. Ngam ti anak ko. Uray baknang. Awan apulos ti mangisakit kan kwa na. Daytan tay kunada. Ati awan mulit na anagan. Napatpatag ngam kinabaknang. Welcome back, everyone. Today we are reacting to another funny, clever, and very relatable episode from La T. This episode is titled T Ilocano Word Mati T, which means the Ilocano word that was misunderstood. And right away, this is a very creative concept because it is not just about a missing item, a noisy neighbor, or a small barangay issue. This time, the whole comedy begins from one word. That is what makes this episode interesting. Sometimes, one word is enough to create confusion. One word can be heard the wrong way. One word can be understood differently by different people. One word can start a rumor, create an argument, embarrass someone, or make the whole barangay laugh. And in a place where people love to talk, listen, repeat, and react, one misunderstood Ilocano word can easily become a full comedy drama. This is a very strong La T idea because it feels local, cultural, and naturally funny. Ilocano is a language full of expression, tone, humor, and meaning. Sometimes a word sounds simple to one person, but to another person, it may sound completely different. Sometimes elders use a word that younger people do not fully understand. Sometimes someone from another place hears an Ilocano word and gives it a different meaning. And sometimes the problem is not even the word itself, but the way people repeat it. The story can begin in a very ordinary barangay setting. Maybe someone says an Ilocano word during a sari-sari store conversation.
Maybe it happens during a barangay meeting. Maybe it happens in the tricycle or during a family gathering. The word is said casually, without bad intention, but one person hears it and misunderstands it. Then that person tells another person. That person adds their own interpretation. Before long, the whole barangay is talking about something that was never really said in the first place. That is the comedy engine of this episode, misunderstanding through language. What makes it funny is that the original word may be innocent. Maybe someone uses an old Ilocano word that sounds serious, but actually means something simple. Maybe someone hears a phrase and thinks it is an insult. Maybe someone thinks a word is about them, when it was actually about food, weather, work, or a simple object. The confusion grows because nobody stops to ask, wait, what did that word really mean? This is very realistic. In real life, many problems begin because people do not clarify. They hear something, assume something, and then react. Instead of asking the speaker what they meant, they ask everybody else. And when people ask everybody else, the story becomes bigger, louder, and funnier. You can imagine the first scene. A few adults are sitting near a sari-sari store. Someone says an Ilocano word. One neighbor suddenly becomes quiet. Their face changes. They whisper to another person, "Did you hear what they said?" The other person says, "What does that mean?" Then the first person answers confidently, even though they are not sure. Now the misunderstanding begins. Soon the word travels from the sari-sari store to the waiting shed, from the waiting shed to the barangay hall. Every time someone repeats it, the meaning changes slightly. One person makes it more dramatic. Another person makes it more personal. Another person says, "I heard they were talking about someone." And suddenly, one simple word becomes barangay. That is classic Lati. The comedy does not need to be forced. The characters create the comedy through their reactions. One person misunderstands. One person exaggerates. One person acts like an expert. One person becomes offended. Another person laughs without knowing the full story. And the whole barangay becomes involved. The funniest character in this episode might be the person who pretends to know the meaning of the word. This person hears the Ilocano word and immediately explains it to everyone, but their explanation is wrong. They speak with confidence, maybe even with hand gestures like they are a language teacher. People believe them because they sound sure. But later, the real meaning comes out, and everyone realizes that the expert was the one who made the problem worse. That kind of character is very funny because every barangay has someone like that, someone who always has an answer, even when they are not sure. They do not say, "I do not know." They say, "I know exactly what that means." And because of that confidence, the confusion spreads even faster. Another funny character could be the elder who actually knows the correct meaning. Maybe they stay quiet for a long time while everyone argues. Then, near the end, they calmly explain the word. Everyone becomes silent. The whole barangay realizes that the issue was just a misunderstanding. That would be a strong and funny resolution because it shows that sometimes wisdom is quiet while confusion is loud. The episode can also show a generational difference. Maybe the older people understand the Ilocano word properly, but the younger people misinterpret it. Or maybe someone who speaks mixed Tagalog, English, and Ilocano hears the word and thinks it means something else. This creates a funny but meaningful cultural moment. It reminds viewers that language is part of identity. If people do not understand their own words carefully, misunderstandings can happen even inside the same community. This is what makes the concept special. It is not only a comedy episode, it is also about Ilocano culture, communication, and the value of understanding language. The story can make people laugh, but it can also remind them to ask, learn, and respect words before reacting. A good scene could happen during a barangay meeting. Someone uses an Ilocano word while giving a report. A few people in the audience misunderstand it. One person thinks it is an insult. Another person thinks it is a secret code. Someone else thinks it refers to a person in the room. The meeting stops because people start whispering. The barangay captain asks what happened, and suddenly everyone is debating the meaning of one word instead of discussing the actual agenda. That would be very funny because the meeting loses focus over language confusion. The barangay captain tries to continue, but people keep asking, "What did that word mean?" Someone gives one meaning, another gives a different meaning. The meeting becomes a language debate. The original topic is forgotten. That is very Lati. Another possible scene could happen at a vendor uses an Ilocano word to describe something they are selling. A customer misunderstands and thinks the vendor is making fun of them. The customer reacts. Other vendors listen. Shoppers gather. Someone repeats the word incorrectly.
Suddenly, the whole market is talking about it. The vendor is confused because they never meant anything bad. That setting would bring lots of energy and natural comedy. Or it could happen in a tricycle. One passenger hears someone say a word and thinks it is about them. They get offended. The driver tries to calm them down but also misunderstands the word. Then another passenger gives an explanation. By the time the ride ends, everyone has a different version of the meaning. The tricycle becomes a moving comedy classroom. That is the beauty of this topic. It can fit almost any barangay setting because language is everywhere. People talk at stores, meetings, markets, roadsides, homes, and fiestas. One word can move through all these places and create a chain reaction. Behind the comedy, there is a very important lesson. Do not react before you understand. Many conflicts start because people assume the meaning of something. They hear one word and immediately feel hurt, angry, or suspicious. But if they ask calmly, the problem could be solved quickly. This episode can remind viewers that asking for clarification is better than spreading confusion. The lesson is simple but powerful. Words matter, but understanding also matters. A word can have different meanings depending on context, tone, and who says it. If people only hear the word but do not understand the intention, they may create a problem that does not need to exist. This is also a lesson about gossip. When people repeat something they do not understand, they become part of the problem. Maybe they do not mean to harm anyone, but their wrong explanation can create embarrassment or conflict. In this episode, the misunderstood Ilocano word becomes a symbol of how it works. It starts small, then grows because people repeat before verifying. That is very true in real life. Sometimes the most dangerous phrase in a barangay is not the original statement. It is "I heard that," because after that, anything can happen. One word becomes one sentence becomes one story becomes a barangay issue, and when the truth finally comes out, everyone realizes that the beginning was very small. The comedy can also come from the different reactions to the word. One person is offended, another person is confused, another person is excited because they think there is drama, another person is scared because they think they are involved, another person laughs because they know the real meaning but wants to see how far the misunderstanding goes. These different reactions make the story lively. The episode can also have a warm ending. Once the real meaning is explained, everyone may feel embarrassed. The person who started the rumor may apologize. The person who got offended may realize they reacted too quickly. The one who said the word may explain that they had no bad intention. Then everyone laughs, and the barangay learns a lesson together. This kind of ending is important because Lati is not only about making fun of people, it is about showing ordinary human mistakes and turning them into lessons. People misunderstand, people overreact, people gossip, but they can also apologize, laugh, and learn. One of the strongest points of this episode is that it feels fresh compared to common barangay topics. We have seen stories about tricycle fairs, sari-sari store debt, karaoke noise, missing umbrellas, plastic chairs, and microphones. But a misunderstood Ilocano word is more cultural and unique. It makes the episode feel more Ilocano, not just Filipino in general. That gives it identity. This can also connect with viewers who love Ilocano language. They may comment about the word. They may explain other meanings. They may share their own experiences with misunderstood Ilocano phrases. That can create engagement because language is personal. People enjoy discussing words, especially when the misunderstanding is funny. From a storytelling point of view, this episode has strong potential because it can start small and build slowly. First, one person hears the word, then two people discuss it, then a group reacts, then the meaning becomes distorted, then the whole barangay is involved. Finally, the truth is revealed. That structure is clear, funny, and easy for viewers to follow. The title is also strong for SEO because it includes Ilocano word, Lati, and Ilocano comedy drama. It tells the audience that this is not just comedy, it is comedy rooted in Ilocano language and culture. That makes it different and clickable. As a reaction, I really like this topic because it shows that comedy does not always need a loud event. It can come from language itself. A word can be funny. A misunderstanding can be funny. The way people explain words can be funny. The way people pretend to know can be funny. This is smart comedy because it comes from communication and culture. The episode can also teach younger viewers to value the Ilocano language. Sometimes younger generations may not fully understand older words or expressions. Instead of laughing at that, the episode can turn it into a fun learning moment.
It can show that language carries history, personality, and community identity. Understanding words helps people understand each other better. At the same time, it can teach older viewers to explain with patience. If someone misunderstands a word, do not immediately mock them. Help them understand. Language should connect people, not divide them. That is a beautiful message hidden inside a comedy story. A funny final twist could be that after everyone finally understands the first word, someone says another Ilocano word that nobody understands. The whole barangay freezes again. Everyone looks at each other. The music stops. Then someone says, "Here we go again." That would be a great comedy ending because it shows the cycle continuing in a playful way. Or the final joke could be that the person who confidently explained the word incorrectly now starts offering Ilocano lessons. Everyone runs away. That would be funny too, because it brings back the character who caused the confusion. Overall, T Ilocano Word Matty T is a strong, fresh, and meaningful episode. It is funny because it feels real. It is creative because the conflict comes from language. It is relatable because everyone has misunderstood something before. And it is meaningful because it teaches people to listen, ask, and understand before reacting. This episode proves once again that La T can turn anything into a story. A chair, a microphone, an umbrella, a karaoke song, or even one word can become a full barangay comedy drama. What matters is not how big the problem is. What matters is how people react to it. And that is the heart of this series. Life is full of small moments. People talk, people misunderstand, people laugh, people make mistakes. But if they learn from those mistakes, the comedy becomes more than just entertainment. It becomes a reflection of real community life. If you enjoyed this reaction, don't forget to like, comment, and subscribe for more Ilocano comedy drama reactions, more barangay stories, and more life lessons from La T. La T, sometimes one Ilocano word is enough to confuse the whole barangay, but when people learn to ask before reacting, even a misunderstanding can become laughter, learning, and a lesson. Biag ken katawa. Agyaman kami iti panagdengegyo. Ag-subscribe para iti ad-adu pay akatawa ken istorya.